Ebana mono mwanju muriri on Ndizi TV ando nsia sobeda ndijinga kichabe ko kwale ni SMS magana itama ibina to yasangiri kuli akete kaboniga ekanojina chara gire Chinsa Isano Ibere elingo maina rali ale kwat kamina isko ya Gusii kuru chingongo nyejenze ilianyi moja sugusu amo nabusongo na wasemerikwana na ni wende kutwara litiko lya oli toererwa nene karolitiko lye sabasto jitariki ni komine Isano seto mutinyo kabero mwaka bw'igiru Ibere nemeronke Ibere nesato na manga enda dokorekana imena isko ya Gusii siasa terati kumaiga sumurai wa mabwasi mioro moja wa ni Kenya Raila Odinga arasensemeri ya Kisumu korengana misangano eri agendete gwitana na sense ya Kenya digatika shawa oyoro mokonyi bumurai bwense nere ni gara sensemo ya Kerijo ekarawe karana mo yigoyomo ensemeyu musari mudavadi oyore Ibrahim cabinet secretary nere ni gara sensemeri ya Kakamega asenera giranete agendete gwikirana umoyiga bwabasubati asensemeyu ya Kakamega na manga agendete gwatekaime na isko ya Gusii ekarondo jene kiombekeri kyo bwerania ose Safaricom kyanyarige korana litiko lyangyo na bemeroberio ya Safaricom era truba nake anekero bategete goini kokinie ebirengo byobokoreria sensemeyo ya Safaricom ayo nare dokorekana imenensi ime na isko yense ya Kenya kundena kwaria ni obena inche goikomwerio yora sensemeyo muri bamenyererio nigakuru kwa Choshwauta ekarabigairi nyanja makone kuna maliogi nechibicha gojira senjera bene Nigeriane Brighton Makori. Ekiombekeri bano kegosangereria mang'ana hari kurwasa abanyanyimbo gose ari baganeti bachikokorerwa nigo bono kegendete kuyasangire kurwasa chinsemo aho ekiombeki arostiwe no murai bwenze gikurawa noyo kabeire omona chebi no monene David Maraga nigo bona abanyanyimbo hasense ya Kenya bagendete kuri birengere byabase bono bateruna narari ari barengete bachikokorerwa ne serikali anene gokini obukoreri bwabo bahukwana gati y'aba commissioner bari barasikiyombekyo nigo bateruna abanyanyimbo kuri chinsemo aho nigo barure birengere byabo ari baganitie bachikokorerwa. Masuala ambayo wameweza kuangazia sana ni mambo ya equipment, mambo ya tooling, kwa sababu this is an hardship area, the terrain, the county is very vast. Wameweza kuongelelea mambo ya motor vehicles, fuel, na challenges zingine ambazo wameweza kuwa nayo kwa sababu ya nature of crime ambayo cattle rustling, human trafficking and so on, and drug trafficking, na wanaomba sana wakasapotiwa na serikali kupata equipment modernized, including but not limited to drones, satellite communication gadgets and so on, kwa sababu ya the nature of environment they are in and the kind of crimes they are dealing with. Ayuka gendreto mo county commissioner we county ya Marsabit David Sarun ni gabono anyarire kawate abuna babe kiremeroberi yo kwena kwenanko kora barobosaga ni asejinse mejane kraderuna ni ojikwena kwenanko bwatera na bale ne county chinde usaba babanyanyimba ku county chinde eriko korobosaga ni asensemeyo kutosha na askari wa kutosha na pia zile jamii za kule na hizi za huku ni tofauti kidogo, kwa hiyo tarajiwa watakimbilia huku na hawana nafasi pande hii pia askari pia wako. Kwa hiyo operation ikifanywa kule kama wezi watatoka pande gani, askari wanafanya pamoja. Command ni moja, command ya kule na huku pia kuna mawasiliano. Kwa hiyo iwapo watatokea huku vile unavyodai, basi pia vitengo vya usalama huku tutaweza kuchukua hatua kali kuhakikisha kwamba they don't come to this side. Community and you want to implement mambo na community policing na crime reduction, lazima kuwe na trust kwanza kati ya askari na raia pia, and that can only happen wakati askari watakuwa wanaona umuhimu ya Witness Protection Act ya kusema kwamba mtu akipeana information ama habari fulani atakuwa anakuwa protected. Kubatikana nogojika kumurai bwense Dr. William Ruto heria machoni goze Kenya Defence Forces kuigorero na kuenda sensemeri ya West Pokot Turkana anigobona barai na bamenyi kurwa sensema ya Marsabit banyarire bakuburi murai bwense kubanyura ekyagera machoni ayo taranda wika sensemeyo korengana na barabuni baterune sensemeyo boigo nigere asobosaka ni ndobosali obonge na barombatageta machoni ayo ika sensemeyo eriko kora obosali obokweneki wa sensemeyo ya Marsabit. Marsabit County kwa nini imekosekana? Kwa sababu we are really suffering. Kama Samburu iko hapo karibu na watu wetu wakisafiri wanapata shida wakivuka Merile, then tunaumia. Tunasikia hata majambazi wengine wakikuja kuchukua ng'ombe, wengine wanasema kwamba wanatoka Samburu.
then unaona tunatatizika moja kwa moja. So my suggestion is Marsabit ingekuwa kati ya zile counties ambazo rais angepeana wale ambao angechukulia hatua zile ambazo jana alichukua. Ekartot karta senseme yo borendia sensemo ya West Pokot na Turkana ni gogati ya bamenyi benseme banyarire bagotogia serikali na goya kerambuya anekera machoni anyarire kubwatu kujya senseme jikorengana baruni abateruna abasagani gose jipandi jiriji go itabanda senseme yo ni gobatabwatia mabera abayigo babode bune serikali na barabute barorera mabera ekiagera no ena abana ni gobatara ende skuru goika aboniga. Serikali ifanye operesheni ili watoto wetu waweze kwenda shuleni vizuri, kwa sababu matumaini ili tuko nayo saizi kama wazazi, kama wakahazi wa Kenya ama kama wakahazi wa Kapedo, hatuna wanyama, hatuna chochote, hatuna nini, lakini ile kitu tunatumaini zaidi kwamba ingeweza kutusaidia ni elimu ambayo mashambulizi haya ya kila siku yamesambaratisha. Security iko, lakini Pokot hata kujua yeye ni kama hata anashinda Al-Shabaab. Yeye anapiga mtoto, akipata hata mtoto hata kwa mbuzi anapiga risasi. Hata tukua uwanja kama hii ya mpira, nastukia anagonga mtu huko, nagongi kwa mbele, anagongea nyuma. Ukikaa hata mbele, ukisimama hivi unashindwa risasi inatoka wapi. Obotumeki wa marua amo nebinto binde osamario yugo tinde na ara ene kiribuna anara kwirire mebasokane menge okorekana sense ya Kenya korengana ne kiombegeriki National Transport and Safety Authority NTSA ni bono kya borire na Kenya abaisikutika kutumeka marua nabo mebasokano iresiko kya sense ya Kenya korengana no mwabisa oyo mobwe kiombegini gaterna bone serikali dakire kubeke miro biri kubatera nebyombe binde iri gukora botumeki wa marua sense ya Kenya. Honestly, if we go by what majority of the Kenyans are saying now, that we go to almost 0.0 alcohol in our bodies as drivers, it's going to reduce accidents drastically, because it's a serious challenge. And if you look at the consumption of alcohol, I would say it's more of abuse than really taking alcohol for what it's intended for. Asejinga Joni gaba Kenya banyarire bakuburie kiombe kyo kia National Transport and Safety Authority kubaterania ba Kenya bonse karabagwete amachiko iri gukora aliagendete gwetana na sensemo yo bosombi ya senze ya Kenya. Not taught it well, but it should be phased in, not just added. I think things we think of, we want to do this immediately, we forget what we have been doing, and we rush to the other ones. Those are basic element of, we need to have an approach to reduce traffic accidents, and we start from where we are, what is wrong currently. Omurai bwense gati ya barai bara senseri ya Ethiopia nego kwanira manganalia arengete go change kwerire go climate change korengana no murai bwense Dr. Wiramuto ni gateruna mirobiri takire kubeku ya bene iri kwene kunango kora toromo chando bwerire ogosogonjeri kwerire yarokerere korete mechande menge anene a sorgongo ru Africa korengana ni gateruna Chinsa chise kubaterana emechande iyo go change kwerire na bera chikorire riwa na gokorwa asenjera ayobekirano. For us in Africa, mitigating the climate change is a matter of human safety and security, stability of our communities, and economic development. Everything is at stake. Developing resilience to climate impact is going to become increasingly foundational to our pursuit of sustainable development, socio-economic transformation, and shared prosperity. We will not give up these aspirations. We will just have to do more. The AU initiatives organized under the commissions are intended to leverage the hard-won, long-sought, and painstaking achievements under the UNFCCC and translate those intentions into goals and into actions. This way,
Africa's leadership is taking steps to secure the individual well-being of every African as well as our collective prosperity and security. Mr. Chairman, I am encouraged to note that the Climate Commission for the Sahel region has established a functional executive secretariat and the Sahel Climate Fund as the instruments for actualizing the regional financing mechanism and climate investment plan. Ayuano na kwaranira se jinse jiga kurinde naringo debikorwa somo chobosongo bune buraburu yamachikorrekana se omochigo bugatakati bomochobosonga nene kero abasae bali bakomoko boko sebakwa serikali okoboko ba Kenya Kwanza inzie kiama kya UDA bari gukwanira bali kwamangana ekero bali bande bakokoboko mu bwasi miuro moja baika sensemeyo na guturubania guturubani musankano yorenga sensemeyo sase bari kwenana ujumbe yaba yundo ende tuko yabwateria idoro chikonyora senjera yobukira gwekoraga Chinsa 10 chiabono marongo kubona gendera kubwatia Ndizi TV na Rubwansu Gusii seka kirebosyo nigo jikumena na babu mukongwe sokoro y'abantu bonse asomoroberio rumba ekeraga ndebuna nigabwa tumuntu muri to kabisa asiritukira lero baba siko bagochikoreto muroberio asenjera ya bene kona kubudi toska kurwa Ndizi TV na Rubwansu gombo gusinyorana nabakana gutubwatia sensemo yemitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital waiga sensemo ya YouTube nabagotonyora Ndizi TV News yokonyora chingaki nabagoto tweet @Ndizi TV News baikarengali kya obotambire odokia ndikirega kirenza gwetera se namba irase skrini ya wigora buchosho uta na erorenga sensemeri yomundu wemanyererio ekarabiga nyanja maina kimna maliogi nechibicha goje irase njera bene na njina ko yaretera Brighton Makori.